programiranju Pascalu linijska programska struktura. Zadatak: dat je prirodan broj n. Ispisati prvi manji broj od broja n, čiji je kvadratni koren ceo broj. Znači u ovom primjeru potrebno nađemo prvi manji od broja n, čiji je kvadratni koren ceo broj. Primjer 30, prvi manji od njega je 25. 36, isto također prvi manji od njega, čiji je kvadratni koren ceo broj je 25. Definisat ćemo promjenjive. Glavni program. Spisat ćemo poruku. I unijet ćemo broj n. I kako ćemo naći n1? Pa prvo ćemo naći kvadratni koren ovog broja 30. To će biti 5 zarez nešto. Zatim ćemo odseći decimalni deo, tako da dobijemo celobrojno 5 i kvadriramo 25. Međutim, to nam neće proći kod brojeva čiji je već kvadratni koren ceo broj, kao 36, jer ako bismo tu našli kvadratni koren, to je 6. I celobrojno je opet 6, i ako kvadriramo dobit ćemo 36, a ne 25. Zato ćemo izvršiti pre nego što korenimo, izvršiti pomeranje za 1, odnosno smanjit ćemo ovu vrednost za 1, tako da vučemo ka manjem. Znači 36 manje 1, to je 35, pa kvadratni koren će biti 5 zarez nešto. Kada odbacimo decimalni deo, to će biti 5 i kvadriramo, dobijemo 25. Znači rekli smo, prvo ćemo naći kvadratni koren broja umanjenog za 1. Pa ćemo to, odseći ćemo u decimalni deo sa funkcijom trunc, koja znači samo odseca onaj decimalni deo, tako da ostaje ceo broj. I na kraju ćemo sve to opet kvadrirati, tako da ću staviti square i ovdje ću zatvoriti zagradu. Ispisat ćemo rezultat. Samo ćemo staviti naravno poruku. Prvi manji. I ovdje ćemo zarez i readline, da nam ne ode sadržaj, i end tačka. Pokrenut ću ovo i da vidimo 30, prvi manji je 25. Još jednom 36, prvi manji je 25. Stavit ću još jednom 37, prvi manji je 36.